Susamır komandası o жерде bizden açık түс gök formachан Koçkeyev Nurmanbet birinci номерде, ikinci Sultanoğlu Kıvanç, Alıbayev Tınıç üçüncü номер, Mukayev Tilek dördüncü, beşinci Beşekeyev Farhat, altıncı Tınaliyev Rustam, жетінші Askarov Askat, sekizinci Dosumoğlu Dastan, dokuzuncu Nasipbekov Azat, Şekita Vermek 10. номерде, İmanjanoğlu Azamat 11. Жана 12-ci Soltobayev Kalıbek. Bu jigitler bizden Susamır komandası açık түс formachан. Isıkköl komandası Karabalayev Joldoş, 1. номерде Sarıyev Mirbek, Düşebayev Ulan, 3. номер 4. Kakibayev Mirbek, 5. Bayaliyev Koyçu, Kurmanbek ulu Canibek 6. номерде Emil ulu Jakşılık 7. номер 8. Sıdıkov Aybek, 9. номер Akenov Bolot, 10. Kadirbekov Beyşenbek, 11. Akipov Adilet, jana 12. Osman Kanov Talant. Mына оң жағыбызда Нуру Сусамыр командасы жана Ысыккөл сол жағыбызда келатат. Мына Жолдош Карабалаев команданын капитаны жана Нурманбет Койчукеев Сусамыр командалары. Келиңиздер, батаңыздар берип коюңуздар. Омин. Омин. Erejeni buzbay taqsaqtap, etiyаттап, травмалбай жакшы оюн куруп бергиле. Омин. Куда чаттырбайбы идете бу? Ошентип оюн башталды. Farhatпы? Бейшекеев Farhat. Susamır komandası adır çavulga çıktı. 5. номер 6. Tınaliyev Rustam. Ысыккөл командасы дагы жаңы катышып атат. Мына бүгүнкү турнирге өзүнчө команда болуп, Улак Казы Рустамда, Tınaliyev Rustam. Kambat деген ат экен. Неме чоюлуп барып жанагындай бир абада да кичине бир токтоп тургансып калды Рустам. 1-0 2. минутта. Bir nol. Askat mı? Askat. Akcal deydi.
Mingen atı. Kim kimlik? Ne cazı oldu? 5 kilo. 4 kilo. 5 kilo. 29. 25 tane standart. 5 kilo. Kıvanç. Erten oynuyor. Sultanoğlu Kıvanç. Oy akırın. Isık köylük jigitlerge tiydi ulak. Ulan. Karagıla çıka har jagынан ber jagынан. Oy oy. Oh. Ne? Ay. Attı Karagılaçı Soңköl бүт, міне жата қалып Тилеке үстіндегі иесіне жардам беріп жатады ат Соңköl. Кайрадан Кубанычта. Ой азаматтар да Кубанычтан жылып алды көлдүн жигиттери. Eski поворот ордунан. Насаға. Аны чийимдин жанынан бурулуп атат. Атын ишеген аты ордунан чимирлеп атат. Карагылачы. Мына. Сегизинчи номер. Азамат жигиттер, мына жаңы команда будагы Айбек, Сыдыков Айбек. Тыныч Алыбаев азыр кандай? Ой, Нуру. 7 минутта. Екі-нөл. Нурманбет Койчукеев, Тыныч Алыбаев, нашылар менет менен алып келди. Тыныч өнөөнө булар өзүнчө көрүңөр кандай пастарды берип атышат. Өткөрүп бергендей улактарды.
Out. Asqarov деген жігіт. Мына 20 жаштағы бала. Ақжал менен. Kıvanç 3-0. Dokuzuncu minutta. Sultanoğlu. Beşekey Farhat Çabalekey деген ат менен Nurga verdi. Құдай сақтай көр. Назамы, ой, Nur. Өзі сальто жасап, арқы. Мына сағат мен. Гимнастикада мұндай емелер жоқ. Акробат. 10-ші минута. Мұны қайта. Құдай сақтай көр. О, Рустам. Азамат. Асқат. Аны жаналы түртіп қойса болбойт беле? Алып кетпей. Асқат, Асқаров жана айттым 20 жаштагы бала бул. Beş nol. Farhat. Tilek ötkörüp berdi. Sonkol menen Tilek. Mukayev 82-ci жылкы жигит мына 31-де. Canını durduran oldu bu arada. 13-cü minutda. Altı nol Mukayev Tilek son gol menen. Bizge momday qo's gollar kirib atat.
Бияқтың екі азаты қаяқта, екі азаты жол тұр. Қайсың өң? Асыпбековтың ба? Бешін алып. той өткенде де деп вообще. Ulan Düşebaev деген жігіт бұл. Өзінің көк аты менен Чағылған деген ат. О! 11-ші номер бұл Азамат деген жігіт болчу. Эстафета тура эмес берилип калды, палочка дегендей. Бас колунан чыгып кетти улак. Кайрадан Азамат. İmancan oğlu Azamat. Aynı o mu level olmalı? Kakada. Hani hiç adam mı? Rustam Tınaliyev.
Sen doğruydu talasını çıkarmıyor. Finalda? Жеті нөл. Дастан өкө, Дастан деген дагы жаш бала. Досум уулу Дастан 20 жаштагы болот. Туналиев Рустам 18 минутта. Нуру Туман деген ат менен Нурманбет Кочкеев. Geç болуп калды го дейм, нет? Өтүп бараткандай сезилди эле. 20 минутта. Birinci tayım ayağına çıktık. Satbek. Birinci tayım bitti. Ortaga olaq çıtap koyala. Esalı. Stop. Oyun başlarında. Doğru, surakta oldu ya. Allah'ın emri. Ар жака ордуңарга баргыла, ордуңарга Аскат. Hadi gelin yapın tabii. Жақсы ендер болады деп теңді. Başlandı oyun. 2-0. Bak, Tileke. Bak, gitpe kaldı. Federasyonun direkt pişet girip ne geldi? Şu balla koşmuyor. Bölmüyor abi, bölmüyor. Sambur'una birinci time bitti. 8-0. Bölmüyor. Sambur'una bölmüyor. Oşta, başta da. Bölmüyor. Bir zamanda. Sahibi gitmeyin geliyor. Yok. Geçen önünden başladı. Geçen oyun oldu. Dastan деген жигит. Dastan. Примерно нормально. 11'de oyun başlamadı. Kaç çalışıyor? 8-0. Dastan деген жигит, bu dagı 20 жаштагы бала. Спиринт деген ат экен. Минген аты.
Tamam orada okula gidiyorlar. Постоянно элемент өсті. 19 выходной. Ойны болғандай жанымда. Жолдоштун атын көрдүңөр бе? Орус деген ат. Мына жакта. Ысык көлдүн жигити. Жана Кубаныч. Кубаныч бул Суу Самыр командасындагы билесиңер Байтур деген ат дейби. Рустам жаңа эле оңдон түзүнгөнчө атынын ылдамдыгын көрдүңөрбү? Рустам да аутка чыгып кетти. Эч нерсе эмес. Ya geç. İyi belli. Азат бар экен, Насипбек Азат бар экен. Рустам. Üçten giyin diyeyim sana. Камбат деген ат экен. Рустамдыкы. Сказка, ey. Мына карагылаш кана. Тилекте жетпей калды. О, жулуп алды кайрадан. Фаркатпы? Тыныч экен, Тыныч Алыбаев. Тыныч Алыбаев аргон менен. Тыныч. Оппа, мына момундай кылбайсыңбы деп атпайбы? Тыныч Алыбаев биздин карт бөрү 77 жылы туулган. Алыбаев Тыныч Арго деген. Ат менен бул оюндун 6 минутасы 2 таймда 9-0. Рустам. Конкретный атака. Өзü 4 koş. Bana ses ver. Yok. Yok. Var mı? Aldın Nur'u. Başta aldın mı izlete? Patron almışlar hocam. Yok, varlık bir şey değilsin. Baş bakıyorsun bana. Aldın? Yemek geçeceğiz, normal. Okey. 9-0. Hayır. Kim bu? Biraz yemek yemek. Nurmanbet. Нормально өсіп Yemek yemek. Sömkanı başta olan da şunu tövbe etme. Звездалармен чабышып Кадырыз өсіп. Dur. 5-6 turnu көрсөт, машина сайып. Мустам жүрбөйсүз. Yok, gönlük güzelsin, cilis. Мисалы жанагы Акбар менен ким? Нурбекчи. Алар буякта буудуда ойнап, өрмөй койсо ошол ошол.
Жекеме-жеке жакшы эле улакты алышты эле. Көлдүн жигиттери Жаныбек аутка чыгып кетти. Эми биздин атактуу чемпиондорубуз менен ойноп атат да булар. Көлдүн жигиттери. Жаңы команда көрүнөрбү, Суусамырга туш болуп атат. Эми ошентип үйрөнөт. Оюн жакшы. Атты карагылачы, мына жолдоштун атын көрдүңөрбү? Карабала Жолдош деген жигит ушул мелдештерде өзүнүн Карабай айылында Далинкада турнирлерди өткөрөт. Bir жылда 2 жолу чоң ушу жанагы эскерүү турнирин кылат өнөктөрү менен. Жекеме-жеке Насыпбеков Азат. Суусамыр командасында жана Улан. Дүйшөбаев Улан, муну көк атындагы жакшы ортого турат, карап тургула көк атты көрдүңүздөрбү? Мына Азаттын Айтумары жана Чагылган деген ат. Görünür mü kanda gitti ulan? Onu taygadan orası. Böyle sandık boş ver ya. Rustam Tınaliyev. Rustam Tınaliyev 10-0. 11. minuta. Farhat. Beşeke Farhat.
минуттен ошық болса. Qalıbek. Soltobayev Qalıbek. On 2-0. 15. minutta. On 2-0. Unaki жаңы команда жаш балдар ойнап атат. Негизи көлдүн балдары ушинтип тажрыйба топтошот, ойноп үйрөнөт. Beyşembek. Mına sağa. Oy oy, qara qılaşı mına. Isık kölden ulağı qanday, бросок в падении деп koydu. Azamat jigitler gördüңөрбү? Өз күчү менен келген жаш балдарга. 16 минутта. Kurmanbek Ulu Canıbek bilen. Farhat. Canıbek деген bala 23 жаштагы bala. Gördüңөр көлдүкү айтып атпайсызбы? Ушулар өзлөрү тетиги түптөн бери чогулуп, түптөн, Аксу районунан, Жетөгүз, Ысык көл райондорунан балдар ойноп чогулуп келишкен. Ар дайым кышы менен ат издеп жүрүштү, билесиңер, чүйгө келип ат алабыз деп жүргөн балдар жолдош баш болуп. Көлдө болсо бир жылда 5-6 чоң турнир болот. Ушул балдар өздөрү өткөрүп, машина коюп, эскери турнирлерин кылып атат. Жана Сыртбай деген бизден атактуу жигитибиз бар эле, о дарышта чемпион болгон. Ошо баланын турнирин өткөрүштү жакында эле. Былтыр болсо Бостериде, Зморьеде, Кыргызская Зморьенин астында тайгазан курушту. Ушинтип балдар ойноп жүрөт. Кудай буйрса буларга дагы жеңиш келет деп ойлойбуз. Негизгиси аракет бар балдарда. Asqat. Mına Asqat dagı aytып atабыз, жана бу дагы 20 жаштагы бала. Экинчи таймдын аягына чыгып калдык. Кудай буйрса 12-1.
Askat. Akırın. Gölden jigitleri Mirbek jüret ulakka jabışıp. Ermek be? Şekitov Ermek. Kırk sekund kaldı Ermek. Otuz. On beş. 5, 4, 3, 2, 1, stop. 12-1 ikinci time ayağına çıktık. Daha bir içine 10 minutta ettiğini o. Anlayın 3. time başladı. Susamur, Sıkvel komandalar. Tamam, ne oldu? Rupa kim var mı Vay. Ya. Askat. Çok Eldigim Rustam. Işkırın çarpar mısın? Gireyim bunu sallar. Ya şimdi boş gerek. Tını Çalıbayev ötkörüp berdi Farhat Kabı. Fari Farhat 13. Ne olacak Ramazan gördün mü? 800 kadar olmaz. Tuttukça cebim üstüne. Çak tuttu.
Koya turay. Nuru. Gitti Nurmanbet. No. On dört bir. Qaysi komanda qayerda kuchli bo'ldi, o'sha Qaysini? Tumanda qo'ydi, tumanda. Tuman bo'g'ishidan. Namosta екі аты бармыз bu. Nurun жырғаватқандыр ба, Bu 3 yaştalar da özü. Ya? Ya. 4'te. Na, mana sana. Tuman. 15 Nuru. Vay be. Gimden at. Rustam. Ya gimden. İnspektör balası Ramzat'ın at. Ya. Ne uçuyor? Şimdi Ramzat talqaladı. Çimirletti bunu. Cilmaga algan. Geçele satıştırdı. Ciddi. Derdi, үй үстіне шыға алмайсыз. Ya. Nerede bizim barlara kadar milisalar duruyor canlı. Spokojno, kili pić poşatmış. Milisa ödüt pat canlı. Çok kurtulun başlaydı. Ahmet'e gelin sonra kadın. Bir onlar gelin kavganlar. Bundan keyin bizde daha bir oyunumuz var. Dostluk. Jana Kabulan komandalari betleşet. 4-cü bal gruppada. Jana Nurunun atladı. Kışın bilen taqalardı. Şimdi bilesin de yok. Dayagın geminde de tokmokta da Nuru jalanmay gim. Ramzat taştaydı. Bultur oynap jürediler Ramzat'ın. Maşallah. Şunu memnun kaldım. Bir tatlarını sat çevirdim üstü. Balasını da oynayıp gitti. Yüzde oynamayı. Balasını komanda Osmanlı. Canı federasyon oluyor. Yesalam ne kadar biliyor. Böyle işte kadar. Altı gibi burada özünü. Emre İnduspek de tatlaran bir şey koyuyor. Ya İnduspek attı. Şunu kulattı. Kubanıç Sultanov. Gittik önce iyi.
Bullit деп атат, ай. Фари, бияқта көрдің бе? Бакулев екен. Жақсы. Табылады сен үшін. Ал үстіне шығыш керек, бияқта болбайды. Farhat жана Кубаныч ба? 10 минутта. Ар жақталар қоя тұрғылашы, мө бала қорққандан ұрып жіберіп отыр сілер келетсіңер олақты. Ар жаққалар. Қалыбек. Яқыры. Рустам Тыналиев 2 минутқа жазамауға. О. Қаяның көріп сен? Böğürlümen aral oynamagan çipet duruyor aral. Roman atıyor doktoru pastası. Бейшенбек менен Кубаныч. Кубаныч Султанов. Султан уулу, бу дагы 21 жашта. Байтур деген атканы өткөрүп берди. Тилек. Акырын. Соңкөл менен Тилек Мукаев. Бителек. Көп бар, жоқ, удалениені айтып отыр. Тұра берші, шашпайды. Girer. Girer. О, Тилек. Красавчик. Мына саға, көрдіңдер? Жанатан бері емделе ошон. Тетіге арқы ылдиқы тайғазандан жол чиіп атқан тұрбай, түстеп, мейліп. 15 минутта.
Akırın nuru. Bayağı günü torpaq tartqanda дағы çimil ne ya? Diye böyle. İstanbul Birleşik Mesa. Özün bu geçti. İstanbul Türkmen yerinde ne güzel birlikte geldi. Ya yani kim vurup verdin? Nuru Ülbet lan. Төртөңү табасызга, төртөң. Emine bölüştürüp atasınlar ulaqtı. Gitti he. Tak. Yaxşı bolbay kaldı Azat. Gettik mesela, Issikkol komandasında ulak. Uçup gele attım bile. Aybek. Ha ye kaç. İyi. 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 Oy. Nam. 5 4 3 2 1 stop. Nah, mana akırkı sekundda qanday uçup barıp saldı? 17 2. 17 2. Hurmatly görmänler, mana bizning bugungi oyunumuzda gezekli oyun ayağına çıktık. Amin. Rahmat ballar, yaxshi. Azamatsızlar, yaxshi. Buna gönüp үйreniyorsunuz. 17 yıl murda Issikköl'ün komandasında çok bolsa bu yakta bir çubuk mini oynayışkanın görgüm şeyinden biri. Tunguş teatrı. Balıkçılar, anan yolcular deyen komanda çubuk mini oluşup bile. Buna adır emi kanday, tatınakay ballar.